Middle East ki lan pak thok sak thokri Iran gi mathakti attack yamna kansinkhri United States amasum Israel gi apuna force amasum Iran gi marakta thokli lan asida Iran gi proxy militant group sing su yaukshilaptuna lan yamna pak thok sak thokri makhoina Arab states sing amasum US ki target sing attack kya thokri Israel amasum US ki military na su Iran gi mathakti attack tawgi sang yamna kansinkhri hari nakalani magna yamna kana khuthanaba Iran gi supreme leader Ayatollah Ali Khamenei hatokiba amasum upaya amata uba phangdaba maramna lan asi yamna thuna loisingani haibigi mami udri lan asi haujikti yamna haksinba mawong amata lakri hana tekta kaidaba maphamni haina thajakhiba Dubai gumba shahar sing aerial attack mayunari airline passenger lising sa kya pallaga leiri thawgi mamal tangkhalakri amasum US ki allies Iran gi misal amari drone sing ngakthukna bahana digi hena isang thona songthurakri hek landarak pada apun balamda masida lanthokani haina Irana threat tawkiba adugumna haujik Middle East ta lanthok tuna malem gi energy market ta songdok triba thaw hongdok pagi maru oiba thabak ta akaiba pikri lan asina mara moiduna prithvi gi top suppliers singi marakta ama oiriba atar energy na LNG puthokpada leplagani haina rakthokri US amasum Israel na Iran gi mayok sathariba campaign sida haujik phawbada miyoi sangwa ga yankai ga manga sikri amasum Iran gi city samaga kunthra henbada attack tokri haina Iranian Red Crescent Society gi pauna hairi lan sida Israel da miyoi taraga mathui amasum Lebanon da sumiyoi kunthra ga mathui sikri hairi Lebanon da base of Iran gi proxy terrorist group Hezbollah na Israel da aerial attack tawbada gi Israel na Lebanon gi capital Beirut yauna mafam kya da yamna kana kuthok thakri Lebanon gi sarkar na Hezbollah gi attack adu kana yaningda ba phungdok laduna Shia Muslim terrorist group asi khulai thadu u haina khankri Kuwait United States ki embassy compound mai sakpa masum maiku ka khalakpa uba phangki thawdo adu ki matang na atai akupa marol phangma ngamdri Iraq ta Iran gi proxy militant group amana Baghdad airport US ki troops singda target tawduna drone attack to create Mediterranean ithat lebak Cyprus United Kingdom singi military base amada drone attack to rokhi hanisu paus ta makhatana phungdokli Amaromdana Iran supersonic anti-ship missile yonkhiba leiti haiba China gi singdo warol amasu tanja asida thokselakli United States amasum Israel na Iran gi mathada khut thaba haudringai de China na makhoi gi yamna sophisticated oiba CM302 supersonic anti-ship missile sing Iran yona na be agreement laikhai ta thoki haiba report sing China na yakhidri Karigumba misalasi Iran da pi khipa tarabadi masi haukiba sei kharasida China na Iran da transfer over military headquarters singi marak to khwaidigi advance oiba khulai haibadu oigadori laiba yonbigi yanaba purakri haina report tholibasi aranba pauk sandokpani haina Chinese foreign ministry spokesperson Mao-ning na phongdoki report adu asumbanati daiti yawba maru oiba laiba amu oina China na matam punamakta malem gi thaudang ngaktuna lakhi Fattaba mong lautuna ba masu aran ma pauk santok pa haibisi China na yeningdi mari lena ba maikai puna magna Irang hena nem thanana ba khongthang khangani haina su asa tawi haina Mao naiki
यूनाइटेड स्टेट की लान की जहासिंग ईरान की अकोइबद साइथोक्तुन ईरान की मयोक्ता लंदाबगी थबक तौरिबा मरमना चाइना ने ईरान सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल पीख्रे हैबा रिपोर्ट असि यामना मरु ओइरि चाइना असि ईरान की थाव ख्वाइदगी यामना लेबा अमनि लेबा अनिसिगी मरक्ता डिफेंस की मरी यामना नक्सनरी मसिना मरम ओइदुना ईरान की सुप्रीम लीडर अयातोला अली खमेने हतोकपगी मतंगदा चाइना सुमना यनिंगदब फोंगतोप खक्तनतना ईरान की अनौब लीडर सिंगा मखातना नक्सिननबा मरी थमनब होनरकदरा हाइबसिसु सिंगरी हाइबा रिपोर्ट अमसु मखाताना थादोकनरक्ली मिजोराम होम मिनिस्टरना आइन यादब मोमोंगदा ललोन इतिक तौदनब रिफ्यूजी सिंगदा अकनब वाथमख्री मिजोराम होम मिनिस्टर के सपादंगाना ngarang स्टेट असेंबली अवानोपोक स्टेट असिदा संजफम लौदुना लैरिबा रिफ्यूजी खरना आइन यादब मवोंगी ललोन इतिकी थबक तौरी मी खरदी आइन योएबा अवाबा मयुकना खरबनी हाइना फोंगदोख्री मांगना हाय गवर्नमेंट असिना असिगुंबा रिफ्यूजी सिंगदा अकन ममियंग थमली हाउजिक चथरिबा बजेट सेशन असिगी मनुंगदा हंगलकपो वहम क्यागी मतांगना पखुम पीरदुना सपादंगाना हाय गवर्नमेंट असिना हिरम असिगी मतांगना ऑफिशियल ओइबा रिपोर्ट सिंगदी फंगद्री रिफ्यूजी खरदी आइन वांगबदा अपिकपा मखलगी लरोन इतिक तौरी हाइबा तारी अथॉरिटी सिंगना मिसिंगना सिंगना मसिगी केसिंग असि थिजली अमसु मी खरदी फादुना आइन गोएब थबक क्या लखख्री मखोइना योलंबा नत्रगना पुथोक पसिन तौरिबा पोलम सिंग अदुगी मतुंगिना मखोइदा आइन गोएब थबक लखली हैना होम मिनिस्टरना फोंदोखी हैरी स्टेट असिगी सथरिबा बायोमेट्रिक एनरोलमेंट की थबक असिगी अपडेट पीरदुना सपंदंगाना है फेब्रुआरी मरी फाउबद म्यांमार पुनः रिफ्यूजी लिसिंग कुनगा तरुक सहूंगा मार्फुगा मथोय इनरोल तौख्रे अदुगा मी लिसिंग अमगा समपन गो हुमद्रागा मरीना रजिस्टर तौगदब लैरी हाइकेनसु पाउसदा मखाताना सुपल्ली फ्रांस की न्यूक्लियर खुलाई मसिंग हेंगटकदौरी पृथ्वी असिदा इरांग न थनबा मतम सिदा यामना मरु ओइबा वाफम ओइना फ्रांस की प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोना मखोइगी न्यूक्लियर वारहेड मसिंग हेंगट हलगन हेना लाथोख्रे लेबास की न्यूक्लियर वारहेड मसिंग असि सहुंगी मखादा थमनबा पॉलिसी सथदुन लाखपने दुबु प्रेसिडेंट मैक्रोना हेंगट हलगनी हाइना लाथोक्लिबसि इंग्लिसिंग अमग समपनगा मौद्रागा निथोइगी मतुंगदा अहानबो ओइगदौरी अखोगी खुलाई मसि हेंगट हननबा अयहाकना फिरेप लौरी हाइना मैक्रोना फ्रांस की अवांग नुंगसुपता लैबा बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थम मिलिटरी बेस अमदा लाकपदा फोंदोखी प्रेसिडेंट मैक्रोन यामना मरुएब वाफम लाउथोक्लिबसि यूनाइटेड स्टेट की ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन यूरोपु मसा मतोमदा लान गाक्थोक्सनब मवंगदा थंबीरी हाइना सिंगरिंगै तलक्तनि हाइनसु पाउसता मखातानसु फोंदोखली